بازارê goştfiroşa li Duhok kûjber cejna Qurbaniya Qerebalixek zor ser heye û ji ber belavbûna nexweşiya layinên tenduristî û taybet fîterneriya Duhok dîvçûna çawaniya serbirîna Mero Malatê diket. ولی 7 روز 8 روز ما کمبونه کرد گل لاین پیوندیدار گل ری گوشتارگان گوشتار بخانه و هر واسه ری ببری سخرم یا گشتی یا نکوشه آجاری و هر واسه پیشکا پلان دانانی گل ری ببری ما پلانک بود جشنی دانا و هر 4 روز جشنی هر شش سر برخانه پارزگاه دو که دید بکری بن هر 4 روزا و تیم میل بتنی دل بره آماده بن سبارت ابجهتا گوتی کو اند جور سر برین دلتی کنی پراستی هیچ رنگی که ام وکر و بریا بیتنی گل سرجه کنال در بر سر برخانانی Goştfiroşên vî bazarî jî dibêjin bê rezamendî û mora tenduristî hîç goştek vî bazarî nayête firotin. ديفشونيت كديالا مثلا بيطرية صحية همي ديفشونيت يعني دكتور دينا فيريا Li Sunûrê parêzgeha Duhok 6 serbirxane hene saxlemî û fîterneriya Duhok daxwazê ji hewlatiyan dikin li cihên rek pêdayê qurbaniyên xwe bidin ji bo saxlemiya giştî û parastina jîngehê. Şirvan Xedir Kursad News Duhok.